Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalong gajing kemen ke bakrau ya kipat ba nong snong ke snong mauro kabadon hak thai nong po jong ke tem ribhoi hakaba hakakat arterik unai tung arjar khat khandai kila sakhi ya gajing kle pat ba hadu southly ki project ke balashna lamba ka scheme Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme ya kabakila up kemilenti la slamba. Yakini ki arteli ki jingshna la play pat ba ada block development officer ka umling CNRD block uba Roderick Nongrum uba lalong ukongsan ha ka jing don lang urang ba snong ga mauro uba Ores Sinkli ulungdo right nongpo uba Jedwin lungdo ki nong yalam jong ka seng longkme bat ki wei kini ki arteli ki project ya ki bala play pat ba ha kani gasni ki kentup ya ka surok yai kejat bat yai kali ka bajengai south spa arpo meter ha ka jinglut ka balakot syaka arpo arlak khat khanda hajar nrepu ar tengka bat ka jingshna ya ka kenro ka bajrong shispa meter ha ka bala shna ha ka jinglut ka balakot khat lai lak nyo hajar khandai spa lai pu pratengka ka jingshna ya ki lenti ya kejat ka bajengai kumba lai spa sau lai meter ha ka jinglut ka balakot syaka khat arlak khat khanda hajar shitengka bat ka jingshna ka nala snong ka bajrong nreus pa meter ha ka jinglut ka balakot syaka khandai lak nyo hajar sau spa sau pratengka bat ha ka ba khain kulum baro kite jingtei kilapoi syaka san punyo lak tam ya ka bala bei pisa na ka scheme MNREGA nalor kite ki project ka snong kala yo jing mentoi lemba ka jing no senyang da ki samla ka snong bat ka dorbar snong ki bala thiet ya ka wei ka kali kit nyut Isrok bagi yo entah dalam perkeli entah ni kan mau sekarang kena sama ini misalnya ni di kata ni senja kali kawan keslap yang tahu perlu tapi kita ketika opsi murah uang beliau ni lagi nak kiusah jorong lah koi biar serum kat mau kerja asal lagi koi ni tapi mentah buat hijau pun tadi lombok government lain jelah bikin bagi ni football dari motor gol Kembali scheme nak buat emergency beli blok. Kamla kemda, ay guru begini anu ki staff ini kelompok beli blok. Kamtami technical staff ini nursing door, nanti grand staff ini basement. Nasi orang luar office ini orang ham village kisnong. Mak kisnong buat nasi sih kamtam sih mana kintu. Kumnoban bantri kinu kunu bijak cengkre. Dan makin jadi technical person, te hafile observe bahaya kisnong, pet bahaya kisnong, kinu kisnong, man makiro aja nut langnya kisnong, dan insya kinu nuki project ban bantoi bahaya kisnong. Mana kini kisni Hazisha government ka lalan sekata ada Jal Shakti Abhiyan. Kabar Hazisha lalan sudah bersitar ke Julai, first phase 15 September. Dengan Hakini sini kita kelalik terlebih dahulu. De, namun senap hari kita terlebih dahulu kita ayat nanti kumpulan orang di mana di kisah kiba bateri kita kami kita de ayat cingmo lebih nanti pet hanglu kita resource magani ga Jal Shakti Abhiyan dari the water conservation and harvesting. Dilara water semua orang jengi nanti kesnong jengi ke guna nanti kundi manusia area nanti lah nanti lagun sekali